tātou. I call Marama Fox. Nā great. Tēnā koe te mana whakawā nei te mihi atu ki a koe o tira ki te whare. Heoi anō kia koutou mā e tai ati nana mai. Tai ati nana mai. Te wātuatahi haramai au ki tēnei whare ki te whakarongo ki ngā kōrero o te tiriti e whakawhiti ana. Man, tangi hotu hotu ahau. Tangi hotu hotu te manawa. Noho ana te whakarongo ki te tāhai whenua, ki te mate tangata, ki ngā tau, kua whakapau wera wera, whakapau kaha ki te tūtuki, ngā wawata, ngā hia hia. E noho au te tangi hotu hotu. E hara nōku te whānau, engari te whakarongo ki tēnā kōrero, ki roto i tēnei whare, ki roto i te kāwana nei, hika. Engari anō mō tēnei rangi ka tiro atu au ki a koutou. Pā mai ki runga i te manawa te pauri, te harikoa, ka kite a kanohi a koutou ka hoki ngā māhara, kia rātou mākua wehe atu. Ka ritonu i konei te kite i te hua o rātou nā mahi. Ka tangi. Nā reira, kai te hia hiau te kōrero, heoi anō rā, mehe me ka tangi hika. Kua pau katoa taku korokoro, whango haere te reo o tēnei nā i te whawhai ki aku hoa. Kia o tāua whanau ngā Ron. Oh, Mr. Mark. Engari, kei konei matau, kei konei tatau, ki te tūtuki i ngā kōrero, tēnei pānuitanga tuatahi. Rangitāne, tini whetu ki te rangi, Rangitāne ki te whenua. Ka tuku aku whukaro, ki Uncle Cookie tēnei wā. Nā, kare kore, kare Uncle Jimmy reira neha. Kei te kāinga. Tōna kaha māwiwi. Ka tuku whukaro ki taku whaia. Tōna hoa wahine. Ngā rangatira katoa kua mate atu. Ka hoki aku māharahara ki a rātou. Aku māhara ki a rātou. Ai, tēnā koutou, oku pau, oku rahi. I tipu ake au i o tautahi. Engari hoki, i au e hoki atu ki te kāinga, i te Wairarapa. 1988, I think. I tīmata e nei kōrero. Kai te pirangi mātou te haere ki te tarai pūnara. You know, te koutou, rua te koutou, pupu ake te whawhai, no ngā tika hungunu mātou. Kai te he, no Rangitāne. Ti tiro ki te whakapapa. Ana, ko rangana au ki ngā kōrero katoa ko whakawhiti nei. I roti te kāinga, haere tonu nei, nei rangi, kare kore. Engari, ko tai ki tēnei wā. Kei konei au te ki atu, kai te tautoko au i a koutou. Kai te tautoko au i te whawhai. Kia tū rangatira te iwi o Rangitāne, i runga i te whenua, i runga i te mato o te whenua o Wairarapa, o Tāmaki nui-ā-Rua. I reira koutou. Ka re taia te wāwāhi te taura whakapapa. Engari anō mo te taura harakeke. Engari ko te taura whakapapa, ka hono tātou ki a tātou ki te whenua Rangitāne. Nā reira tēnā koutou. As the multitude of stars are in the sky, so are the people of Rangitāne on the land. And Mr. Speaker, I support this bill coming to the House, and long the journey has been to bring it here. Many have passed, but many remain, and the struggle continues. This claim concerns Rangitāne taonga, whenua, yes, but in particular, identity, language, and culture. So I could talk a lot about the place of the land from Ōwhanga to Akitio, Mangatainoka, famous for tui,
whakataki, rangi whakaoma, whareama, motu wairaka, tununu, ngāwi, taino atu ki te ngutu awa o awa kairangi. Koera te whenua, mai te manawa tū, te katoa o taua rohe, engari mo te tīkanga, mō ngā kōrero whakapapa, mō ngā hononga ki taua whenua kātangi. Kei te ore, te pau, e ki nei, ko tō tātou tūpuna tēnā o Ngāti Kahungunu. Maumahara au ki te wā, kai tērā taho o te pai, tērā taho o te āte, te pai e noho ana. Me ngā whawhai nui kua puta mai. Engari, ko kite anō au i te maia, i te kaha o te nākau nui ki te whakapapa kia mōhio, ko wai au e tuake nei, ko wai au e tuake nei ki runga i tēnei rohe o Wairarapa o Tāmaki nui-ā-Rua. Ea kou tau haere ki te kura ko tahi kē te karanga no Ngāti Kahungunu, koena. Engari, i te raputanga o te hononga whakapapa, hika mā, ko wai tēnei, Ngāti Hāmua. Ko wai tēnei, Niriaha. Ko wai ēnei tūpuna o tātou. Ha te take kare matau i te mōhio. I runga i te narohanga o te reo Māori. I runga i te tūtuki o te ōhaki o Paoropo Tangaroa, kare mātau e paku mōhio, ko wai mātau. Hiaha ai ko ngaro kē te reo. I waiho mā iwi ke atu hei whāngai. Rawe, rawe. Rawe ki a rātau, te haramai ki te awhina, ngā puhi, kā mihi. Ngā tiporau, kā mihi. Tūhoi, kā mihi, kā tika. Engari kāre anō rātau e mōhio ki te kato o tātou, me o tātou mate, o tātou nawe, o tātou kōrero, hōhonu, tūpuna. Nā reira i ngaro, te hononga whakapapa, te kōrero, e hono ai tātou. Kare taia te pēhea, kai tētahi waka, tētahi waiwai, kai tērā waka, tētahi waiwai. Tātou, tātou e. Tika, kai te mohi o koutou, ko wai tēnei nā e tuake kei mui a koutou. Ko taku karanga ki ngā uri whakaheke, ki ngā tamariki mokapuna o te kāinga, me rapua te huarahi hei haere ngātahi tātou katoa. Ma tātou tēnā, ma tātou. Rangitāne mā, kahungunu mā, koe nei ngā taha e rua. Kāri au i te whakahe tētahi, rungi tētahi, engari me hāpai, me maumahara te kōrero. Hei paku whakaro ki te whenua, ki tā te reo tau iwi pē e ki nei. In 1 minute, 20 seconds. Wairarapa lands and Tāmaki nui-ā-Rua lands 2,421,543 acres. In the 1840s to 50s, they started to acquire land, but in 1 year, from June 1853 to January 1854, 1.2 million acres gone. In the next 10 years, another 400,000 acres. By the turn of the century, another 500,000 acres. 84% of the whenua no longer in the hands of our people, less than 1% today. It goes right to the heart of the issue. When you are landless, how do you support your whānau? Driven into the pits of poverty, how do we aspire to overcome all of the issues that keep us oppressed? Today is a monumental day to turn the tide. And Mr. Speaker, kia koutou o ku whanaunga, ka tuku tēnei pire ki te whare
tautoko, marika matau o te Pāti Māori. Tēnā koutou katoa.